data tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana Dushimiye Yesu Kristo. Uwiteka Imana waturinze iminsi yose ishize, Shukuru Mungu atuchunga siku zote tukaba twongeye kwibona mu bikari bye turi bazima. kuonekana ndani ya kanisa lake. Yabikoze, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Aliyotenda hayo jina lake lipewe sifa. Hari benshi bapfuye, Na wengi walifariki. kuba turiho Bwana tunaishi, nta kiguzi twatanze. kuna malipo tulipana. Si nuko uri mwiza, Wewe uko mlembo, si nuko wakiranutse. kwa wewe kwa mwenye haki. Yirinda abakiranutse, Ingekuwa wenye haki, ntabwo tuba turiho. hatungekuwa tuko hapo. Yobu niwe wavuze ati ariko Mana, Yobu ndiye alisema, Mungu, umwana w'umuntu ni iki mwanadamu ni nini? kugira ngo umwibuke, Kusudi umkumbuke. ugotomera ibyaha nk'amazi, Mtu anameza dhambi kama maji, ukamugira n'umukiranutsi, unamfanya haki. ukaenda ukamusanisha n'Imana. Unamulinganisha na Mungu. Ni ubuntu, Neema. atari ubuntu twashira. Ingekuwa neema tungeisha. Amen. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Atoe sifa katika jina la Yesu Kristo. Turagarutse imbere y'Uwiteka Imana Narudia mbele ya Bwana. kugira ngo twongere tuganire. Rudi tuzungumze tena. Nta kirenze ibyo babasaza bamaze iminsi batubwira. Hakuna zaidi Nta ya vile kirenze wazee wanaweza icyo. kutuambia. Hakuna zaidi. Nani bya bindi. Ni vile vile tu. Ibi umva guzazana ubundi butumwa Ukileta ujumbe mwingine. yaba Gaburiyeli. Akwe Gabrieli. Gaburiyeli atuye mu ijuru, Mtakatifu anaishi mbinguni. ubana n'Imana. Anaishi na Mungu. Ariko Pawulo aravuga ati Lakini Paulo na yaba Gaburiyeli uvuye mu ijuru akaba na Mikayeli akazana ubutumwa butandukanye ujumbe tofauti. nubwo twababwiriye, uwo muntu avumwe. Alaaniwe. Amen. Amen. Kumbuka yazana ibitandukanye Kumbuka analeta tofauti. nibyo muzehe yatubwiye, nibyo Gerard yatubwiye, uva avumwe. Alaaniwe. Kubera iki? Ijambo Kwa nini ni igurudumu, igurudumu iko kama pine izenguruka. linazunguruka. Ibyo abandi bababwiye ejo, undi yaza akaba ari byo atubwira, n'undi akabisubiramo. Kubera iki? Igicuku kimarwa n'ibiganiro. Siku unaisha na mazungumzo. Amen. Amen. Imana yacu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Muhaguruke dusome amagambo y'Uwiteka Imana Tusome neno la mu Mungu. gitabo cy'Abaroma. Turasoma duhere ku gice cya 8, duhereye ku murongo wa 28 turageza ku wa 30. Abaroma ibice 8, 28 kugera kuri 30. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yarabatoranije, kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje uyu mugoroba mwiza uduhaye. Data turakwinginze kugira ngo mbere ya byose ubanze udukure mu kirere cy'umubiri utujyane mu kirere cy'umwuka, maze Data ubwo ijambo ryawe risomwe, Uwiteka turakwinginze kugira ngo udukure mu byo byacu by'uyu munsi, maze Data mwiza ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige, maze njye na mwene Data duhagaze ku gicaniro cyawe kera tuvuga, maze uko wavuze ati uvuga nabumva bose basangire, Uwiteka natwe tugenere igerero ryacu ry'uyu munsi. Ngaho rero ngwino ubane natwe, uzutangire kandi uheruke, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, ko tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Naweza uketi. Dushimiye Uwiteka Imana, tunashukuru wa milele kuba yatwemereye tena kuboneka mu bikari bye. Baria kupatikana. Ariko tumaze iminsi turi kumva amagambo meza kandi akomeye. Tena ya nguvu. Ubwo Uwiteka Imana
yabwiraga Ezekiel Pale Bwana Mungu alikuwa anamwambia Ezekiel. ngaramufata aramujyana Anamshika anamupeleka. amugeza mu kibaya Anamfikia ndani ya bonde. amwereka amagufa Anamuonesha mifupa. ariko wa mwana w'umuntu Lakini yeye mwanadamu. aya magufa yakongera Hii kubaho mifupa inaweza nawe ati kuishi ntabwo tena. mbizi Nasema mimi ni sijui. wewe ubizi Ni wewe unajua. amen Amen. ntabwo ngewe mbizi Mimi sijui. ariko wowe urabizi Lakini wewe unajua. noneho hanura Sasa tabiri. uhanurira iki ariya magufa Ile mifupa. uhanure Utabiri. ubwire ari amagufa Waambie ile mifupa. sinzi ko ayo magambo mwayumvise Sio nk'ayo kama ile maneno yasikia. genda uhanure Uende utabiri. Ezekiel nawe ngo hanura nk'uko nabwiwe Ezekiel naye natabiri kama vile hanura niliambiwa. nk'uko nabwiwe Natabiri kama vile maze niliambiwa. ndahanura navuga ati natabiri. mwa magufa yumye mwe Mifupa nyikauka. nimwumve ijambo Musikie ry'Uwiteka neno la Mungu. muritegere amatwi Tege masikio. muryumve Musikie. namwe nimutege amatwi Nanyi mutege masikio. Bibiri iti Biblia iti. nimuze ahondi Mukuje mahali munyumve nipo, munisikilize. kugira ngo mubone kubaho Kuti muweze kuishi. ijambo ry'Imana Neno la Mungu. niryo rituma tubaho Neno lake tunaishi. ijambo ry'Imana Neno la Mungu. niryo rirema ubugingo muri twe Linaumba waba uri uzima umunyabyaha ndani yetu. waba undi wari umurozi waba uri umubeshi waba uri umusambanyi waba undi wari uharwa udafite ibyiringiro amene yakumva ijambo Akisikia neno ry'Imana la Mungu. akongera akagaruka Anaongeza na agasubira Biblia. mu buzima akongera kuba muzima maze agahagarara ku maguru amene Amena. agahagarara bye Wanasimama wema. umaze birema inteko Wanajiunda kabisa vikundi. Wanasimama. bamaze kujyaho inyama Wakisha ingia yako Imitsi nyama. yateweho dini. Mishipa Maze inaingia. bahagarara neza. Wanasimama wema. atari ijambo Ila neno tumeze nk'abandi tuko kama wengine. atari ijambo Kama sio neno nawe wasa na wewe n'abandi unafanana na ariko wengine. kubw'ijambo Lakini juu ya neno kubw'iryo jambo juu ya ile neno bituma turaba tunaacha tunakuwa urafiki wao. twitwara mu ijuru Tunakuwa kubera watu ijambo wa ry'Uwiteka juu ya neno la Mungu. atari ijambo Kama si neno uziwanira kwifata nk'abandi naweza nikamata kama wengine. ariko Lakini ya magufa yari yarumye ile mifupi ilikuwa Yumvise inakauka. ijambo. Inasikia neno. buri rimwe risanga irindi Mmoja nakutana lingine. amen Amen. irindi rigasanga Lingine irindi nakutana lingine. ryakumva ijambo Ukisikia neno, uyu munsi rigasanga leo irindi nakutana ejo lingine. rikumva Nasikia. nyamara kwangana n'icyaha rikaba rikunze mugenzi waryo amen umva Sikiliza. ridukuramo hirya no hino Inatutoa muri ngambo bya na bintu ngambo mubile. bya bintu Mubile. bidukurayo yongera turema turongera tuba abantu bazima duhagarara ku maguru uyu munsi wa none turatera tugahimbaza Imana tukaririmba kugira neza kw'Imana atari kuba ikindi Sio mambo yengine. kubw'ubuntu bw'Imana Kwa neema ya Mungu tu. amen Amen. twaba tumeze nk'amagufa yumye Ilikuwa kama mifupa inayokauka. turi mu kibaya Ilikuwa ndani ya bonde. ikibaya ni iyi si Bonde dutuye. kabisa ni ulimwengu. ariko ijambo rije Lakini neno likikuja ribwirijwe linahubiriwa. uyu ni ujya uvuga uti njyewe Hii ndiye anasema ati mimi njyewe Mimi. nari mubi nilikuwa mubaya. nguriye Ndio ule. nari mubi Nilikuwa mubaya. ariko Lakini ijambo rije neno likikuja bwa bukofe bwanjye nafungaga Imana irabumanura iraburambura guhinduka ukomera Imana kupiga Mungu aregere. ntibukirwaho kubita Ajingali ya kupiga. nyirabunani wapi ahubwo ngo yamashi Ile Amen. Amen. naguhimbaza Imana Makofi ya kupiga Mungu kupiga. kubera iki icyo gihe yari igufa ariko none kubera ijambo ryamusubijemo ubuzima Katika uhai. amen Amen. kubw'ijambo ry'Imana Juu ya neno la Mungu. twese turi bazima Sote tuko hai. kubw'ijambo ry'Imana Juu ya neno. turi abaragwa b'ijuru Sote tuko walithi wa kubw'ijambo Mungu. Juu ry'Imana ya neno. turaririmba intsinzi y'igorogota Tunaririmba ushindi wa kubw'ijambo Golgotha. ry'Imana Juu ya neno. nta kindi Hakuna chengine. kwa neema Ni ubuntu. amen Amen. reka twe kugiyo ngiyo Acha tusende kule. tunataje tukava ngo twari Tukirudia tunaweza tulikula. reka twongereho gato Acha tuongezeko tugire kidogo. ka kandi kabuye Tuongezeko kengine Ariko karibu. Biblia tubwiye. Na Biblia inatuambia eti kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo yahamagaye
nk'uko yabigambiriye kera ku bakunda Imana wale wanayopenda byose yote bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kabisa mema. Amen. Amen. Ariko Lakini ari ayubo babandi oya hamagaye nk'uko yabigambiriye uhereye kera tangu zamani. Amen. Ntabwo tubonetse none ahubwo twatoranijwe kera isi itari yaremwa kubera ko twanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama isi itarashyirwaho ifatiro Uwiteka Imana yaradufite mu ntekerezo ze. Amen. Kubera ko turi abaragwa bitavuye ko none ariko twatoranijwe. Oya, hari benshi mwaryumviye rimwe, hari benshi mwabwirijwe rimwe, ariko barabinaniwe kumugikukuza. Ntabwo ari wowe. Kubera iki? Nukamenwe kera. Wewe ni jua alikujua tangu zamani. Amina. Amen. Iyo yakumenye isanga muzeyi mucyori iragera imusanga iyo hepfo nawe iramutoranya, ariko bari bari kumwe basigarayo. Kuki basigayeyo wakaza? Anakuja nukubera iki? Nuko yamutoranije, alimuchagua. Abona amenye kera, abo namenye kera, tangu zamani narabatoranije. Niliwachagua mu wengine abasinzira mu yangara wale wanasinzia kasa ntabwo yankererwa. Yesu kawiye Abo namenye kera narabatoranije, abo natoranije narabahamagaye, abo nabahamagaye narabatigishirije, abo natigishirije bahamubwiza. Kubera iki? Ndakumenye kera wasitari yaremwe bila kukumbiwa. Amen. Kuba none uri guterana ukaza ugaterana ejo mu gitondo ukagaruka abandi bikabananira ukuba barunaka yaguye. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari imbaraga zawe, ahubwo ni ukubera ko yaguhamagaye yaragutsindishirije. Iyo iguha n'imbaraga zo kunesha intege nke udhaifu. Hano hari abarayi muri kampani Hapa kwenye wale ndani ya kazi. igituma ntabwo gusinza nuko baraye muri kampani, ariko aho navuze ariko reka njye nagusinzirira yo tu Kusinzia kule tu. ariko nsinzire ariko ihondi Lakini niko pale. ndio umva abantu ntibaryamye usaba nawe rubinaniwe nawe usinzire birakunda, ariko kuba waje ni imbaraga, ni nguvu. biriti abo namenye kera Wale nijua tangu zamani. Abo yatoranije kuko yabigambiriye isi itari yaremwa. Ulimwengu kuumbiwa. Yabamenye isi itararemwa, aliwajua. Nibwo Imana yatumenye. Dunia kuumbiwa. Oya, mubyumve neza, mubyumve neza. Vizuri. Turebere Yeremiya Tuangalie Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 haratubwiye hati, Yeremiya igice cya mbere dore ku murongo wa 4 haravuze ati, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Yeremiya we umva ijambo ryanjye, nakumenye ntarakurema. Kujua tangu kuumba. Burya twari tuzwi, Umbe tulikuwa tunajulikana. ntabwo nutera nukugira ngo nzatera nuko ashera nzi, azarinda afata kumenye, ariko kubw'ijuru ryakumenye yawirata uvuga ati Mana uhabwe icyubahiro kuko wamenye itaraye. Ati njye ntibajya bansura, nta nubwo baza aho ntuye, ukeneye kubahamya ngo bikungura iki, bikumarira iki? Ikuzi adrese yawe, ikuzi yaguhamagaye, izi naho utuye, aho nakumbuka kuhamenya cyangwa ntacyo byakumarira. Iyaguhamagaye, iyagutoranije, irakuzi, aho utuye irahazi, anapafahamu. Icyo nicyo gikenewe. Kile ndicho kinahitajika. Kunja abafure ntabwo bujya bansura. Wandugu wanitembelee. Bakumarira iki? Wakuvalie nini?
bakungurire wakufalie nini? ngo nge nta nubwo bambi Mimi hawanijue. urajya ngo bakumenye se Nataka wakuelewe. baguhi Wakupatie nini? iyakumenye Ule aliyekujua. iyakumenye ni Yesu Kristo ugakuzi we kugira ubwoba nuko frereje yaratazi wawe we kugira ubwoba nuko ataragera iwawe. Hapana. Yesu Kristo agusura buri munsi. Yesu Kristo anakutembelea kila siku. Kuryama mahali unalala arahazi, anapajua. Oya byumve neza. Sikiliza kwa makini. Atire umva wa mugabo. Sikiliza yeye mwanaume. Mutume kuri Petro. Mutume kwa Petro. Ari haruguru y'inyanja. Niko kabisa juu ya bahari. Mu nyumba na kuko hivi. Ubabwira ngo nimugera ku nyanja. Nibagera ku nyanja. Ukifika pale ku bahari. Babwati muzamuke. Uambie mupande haruguru y'inyanja. Kabisa juu ya bahari. Iyagutoranije. Ule aliyekuchagua. Aho tuyirahazi. Na pale naishi anapajua. Amen. Irahazi. Anapajua. Abafurere batagusura Imana izagusura. Bashimatu batakureba Imana izakureba. Kuko kukureba kwakumbuka ntacyo byakumarira, ariko Imana yagusuye aba ari umugisha. Amen. Biblia abona amenye kera wale tu tangu zamani n'abatoranije niwachagua abona toranije nichagua ndabahamagara niliwaita imaze kubahamagara kishawaita inabatsindishiriza anawashindia irangije bakupita ubwiza anawapatia kabisa ulembo wao uzuri anapatia ulembo lakini kwa nini amzeeke tunazeka je lazima ndani ya Yesu Mama Kezi utazeka je sikia ule aliyetuita iyo ule niduha imbaraga atupatia nguvu. Bunge ngo baranyanga mimi wananikatala nta nubwo bazi naho hawajua na kwenye ntibajya banansura ntibajya banamvugisha ushaka niyo wamenywa n'aba bantu bose wewe unajulikana hao watu oya yumve neza asikilize vizuri oya bitega amatwi umugore umwe aramubwira mke mmoja anamwambia umva wa mugore we kubera ineza atugiriye turi gushaka kugira ngo tukuzamura icyubahiro umenyekane ibwami no mu mukuru w'ingabo kwa ira kwa Biden nujya kwa Biden we kujya hirwa unakomanga napiga kodi au napiga hodi jewe mimi uyu menyekane kwa Biden menyekane huko kwa no ku mukuru w'ingabo za Amerika zose kwa majeshi ya Amerika wote ndio ngibyo ntacyo byamarira bire habinifanya igifite cy'imarira nuko nibera hagati yabo yonde hagati yabo numva nezerewe yonde muri bo numva ari umugisha kubana namwe ni umugisha kumenyekana kwa Biden kujulikana kwa Biden byamarira iki ariko kubana naba basuzuguritse bazi mw'ijuru wanashirikana na juu mbinguni umva tugaragara nk'abenda gupfa ariko turiho tugaragara nk'abacitse intege ariko twuzuye imbaraga umva kandi ngo tugaragara nk'abasuzuguritse kama wanaodharauliwa turi ba nyakubahwa watu wa kuheshimiwa amen turakomeye kubera iki twamenywe kera tulikana zamani kuumbiwa iyo yatumenye ule aliyetujua umwami w'isi n'ijuru mfalme wa mbingu na nchi kumenywa n'Imana kujulikana na Mungu umwami w'isi n'ijuru mfalme wa mbingu na nchi ule akabaza kumbuka anajua mimi kumbuka kudharauliwa kumbuka ugayitse ule kabisa nadharauliwa naho ntuye nibanze na pale naishi hawanijue njana wa Mungu wangu natembea na kijana wangu ndugu Obedi ndani ya ofisi nikifika pale kaje kumsimulia anaenda kunitafsiria
akaba babwira ati mzee, wao wanamwambia mzee, unataka nini? kandi ndi papa wewe Nataka baba yake nao nijue, wanamwambia na nitafsiria. ariko Lakini ijuru kuko rinzi juu mbingu inanifahamu, kumenya kwabo ntacyo bimaze, kunijua kwabo havina mafaa. iyi si nayo kutumenya kwayo ntacyo bimaze, icyo dukundira n'ibyo dushakaho, ariko Imana iti abona amenye kera. Walimjua tangu zamani. Yeremiya we, nakumenye Yeremia, nilikujua tarakurema, bila kukuumba, utaraba urusoro mu nda yawe, ele ukuwe kabisa. nari impunzi. Imana arizi ko zitwa Chantal. Mungu alikuwa anajua kama utaitwa Chantal itarakurema, mbele kuumbe. yarizi ngo witwa Chantal, Alikuwa wewe ni Chantal, nuvuka bazakwita Chantal, ndio watakuita Chantal. Imana irabyandika, Mungu anaviandika mahali. umva byumve neza. Sikiliza kwa makini. Imana iragenda, Mungu anaenda ibwira Manoa, anamwambia ugiye Manoa, kubyara umwana, unatazaa mtoto, uzamwite izina, muite jina hii, kuko Imana kwa kuwa Mungu izi amazina yacu. anaelewa na majina yetu. Simuye muriba Ye mnaimba. izina amazina yacu. Mungu anajua na majina yetu, iratuzi izina anatufahamu, amazina ya anajua na majina yetu. buri muntu wese iramuzi. Kila yeyote anamjua. Imana ibwira Filipi, Mungu anamwambia Filipo, ibwira Nikodemo, ugenda wende hano munsi y'igiti pale chini ya muti. Natanayeli, Imana igumugisha, Mungu akubariki. ari munsi y'igiti Pale iko yaje mama, anakuja na muita. kubera iki amenye izina Kwa nini anajua jina lake? nuko yamumenye Kwa kuwa itari alimjua yaremwe, mbingu mbele iumbiwe. mbere y'uko isi iremwa Mbele mbingu Imana iumbiwe. yari ituzi, Mungu alikuwa mbere y'uko anatujua. isi iremwa Mbele mbingu Imana iumbiwe. yari izi ko uyu munsi Unajua kama tuzaba siku ya twicaye leo hano, tutakuwa tumekaa mahali hapa. Amen. Ni kweli. yari ibizi. Alikuwa anajua. Nje mu ntekerezo zanjye Ndani ya nta mawazo nubwo yangu. nari nzi ko n'igoma nzahageze, Sikuwaza kama na Goma nitafika, ariko none ndi muri Amerika, lakini naishi Amerika. nta na sogokuru wigeze ahagera, ariko Imana yari izi ko uyu munsi nzaba mpagaze muri Amerika, Nasimama Amerika. mu mujyi wa Kentucky. Kabisa mji wa Louisville, Kentucky. Kubera iki? nini? Imana yabiteguye kera, Mungu alikuwa anamjua tangu zamani. kera Zamani. harabaho. Oya byumve neza, Sikiliza vizuri. Imana ibwira Aburahamu, Mungu anaambia Ibrahimu eti urubyaro rwawe uzao wako ruzaba basuhuke utakuwa wageni mu kindi gihugu, mwingine nchi, kandi bazakora y'uburetwa, tena watafanya bazamaraho utumwa, n'imyaka myinshi, watamaliza kwa ariko miaka mingi, nyuma lakini baadaye bazagaruka. watarudia. Bagarukanye iki? Watarudia na nini? Ubutunzi. Na utajiri. Burahamu ababyaye Isaka, Ibrahimu anazaa Isaka. Burahamu aravuga ati Ibrahimu anasema k'imitunganye izaraguye muone umugabo kabisa, avuga italiti huyu mwanaume. Hapana, ugukomotseho ule atatoka kwako, ni uzaragwa yeye igihugu. atapata urithi hii nchi. Burahamu abaciyeho, Burahamu anapita, atabibonye ila kuangalia abaragiye, anapita. ariko Imana, Lakini Mungu, kuko ari Imana irindi ijambo ryayo, Mungu anayechunga neno naho lake, byatinda, nakawia naho imyaka yahinduriza, ubitegereze wo kuza ko kuja bizaza. vitakuja. Burahamu amaze gucaho, Burahamu anapita, Isaka abyaye Esawu na Isaka Yakobo, anazaa Esau na Yakobo. Isaka nawe abaciyeho, Isaka naye anapita, nawe atabibonye, naye bila kuviona. none bizagenda Sasa bite? itakuwa je? Iyabivuze Ule irindi aliyesema jambo ryayo, anachunga neno lake. babayeho. Wanakuwa pale. Yakobo nabo barabyaye, Yakobo naye anazaa, abyaye 12. anazaa watoto 12. Mu gitondo Asubuhi Yosefu ati ko ndose Yosefu anasema mbona nalota? mbonye imiba 10 Naona twagiye kabisa gutashya, kuna miba 12. yikubita imbere y'uwanjye, Niko 12 nashiba mbele yangu. uwanjye usigara uhagaze. Wangu na baki unasimama. Ariko wigeze karose, Ulizifanya mtu wa kulota. ubwo uvuze ko twese tuzarambara imbere yawe. Sote tujipiga mbele yako. Je mvuze iwe, Mimi nasema mvuze mwe, siseme nyinyi. ariko Lakini ijambo ry'Imana neno la Mungu naho waryirengagiza uko byavuga ryose,
urabyumva ukabyirengagiza ariko utayobewe ko ari ukuri. Kujua kama ni ukweli. Urabyumva Unabisikia ugakata byavuga bino ugakata ukanyura hano nyamara kubeshya n'icya ugakata ariko lakini ni ukuri ni kweli. Amen. Joseph ati simvuze ko ari mimi nabonye inkwi Mimi niona makuni simwe nabonye niliona. umva Sikia. ijambo ry'Imana ryiza Nenda Mungu icyo Imana yavuze kile Mungu alisema naho cyatinda kizasohora kitafika kitatimia. burakeye Unakucha arongera arota anaongeza na analota. kubonye inyenyeri Wewe naona nyota n'izuba najua n'ukwezi namba la mwezi imbere yawe piga mbele yangu. isati wa mwana Baba yake mtoto. njye na nyoko Sasa mimi na mama yako na bakuru bawe na wakubwa yako tuzikubita imbere yawe tutapiga mbele yako. ariko sibyo navuze Mimi si vile nasema ni inyenyeri ni nyota n'izuba najua n'ukwezi na mwezi, ariko kuko se lakini wako baba yake yari umufrere alikuwa ndugu wa bien wa mzuri, uzi ijambo anajua ry'Imana neno la Mungu, abibika mu mutima analiweka ndani ya moyo, amucyahira kugira ngo badakomeza kumugirira ishyari anamwambia kusudi wasiendelee kumufanyia kabisa wivu, kuko inzira z'Imana kwa kuwa njia za Mungu zitandukanye n'iz'abantu. tofauti na za Icyo Imana wanadamu. yakuvuzeho Anasema kwako gitandukanye n'icyo abantu bakuvugaho. Ibyo Imana yavuze naho byatinda bizasohora. wao utakawia, lakini vitatimia. Mzee uje muri Amerika umaze imyaka ingahe mu Rwanda? Mzee unakuja Amerika unaweza miaka ngapi mu Rwanda? Jina namaze 26. Kwa maliza 26. Jina naje muri Amerika maze imyaka 28. Yeye nilikuja na maliza 28. Dossier watangiye ryari? Kabisa dossier yake ilianza siku gani? 2011. 2011. Aje muri Amerika muri 2023. Anakuja Amerika 2013. Dossier abandi babakorera bacaho bakagenda wagasigara ngo yanjye disi banza barayiriye barishayikula yanjye barayiriye yangu barishayikula ubuse runaka disi nitwajyanye no mu mico runaka twajyanye no kwa muganga none kuki bagiye ngewe nk'abasigaye oya tegereza isaha nigera nta kimwe kizabihagarika isaha igeze nta na kimwe cyabihagarika isaha igeze umva sikia ibintu byose bigenda neza yote bitaenda vizuri. oya byumve neza Abisikilize vizuri. bagiye kuragira Wanaenda kuchunga. Yakobo yohereje Yosefu Yakobo anamtuma Yosefu bakuru bawe wenda angalia wakubwa yako agihinguka Karosi araje. akifika wanasema Karosi anakuja. shaho rero Sasa tumwice tumuue, turebe ko bya bindi angalie kama vile Imana yamuvuzeho alisema ko kwako bizasohora. itatimia. Imigambi y'abantu Shamba ya wanadamu n'Imana ya Mungu biratandukanye iko tofauti. kuko Bibiliya iti erega ibyo nibwira ibyo mwibwira n'imigambi yanjye itandukanye n'iyanyu Na shamba yangu iko tofauti na yenu, ariko uri kubyumva lakini mnasikia tumwice tumuue. mu kanya gatoya Muda kidogo bamumanuye mu rwobo kushusha ndani ya shimo. kuki nta mazi arimo Kwa nini hakuna kuki maji? bamumanuye mu rwobo rutarimo amazi bagomba kumuta muri mwamazi tupa mushimo nyiko mu maji. Imana irayakamya Mungu kabisa na akamula agiramo anafika ndani. habagamo inzoka Kulikuwa ariko ndani nyoka. uwo munsi asanga Lakini ntazi leo usiku alikutana ziko. kubera iki Kwa nini? Imana Mungu yakumenye kera alikujua tangu zamani, igutegura kera Anakuandaa n'ibyo zamani. uzanyuramo byose Na utapita naho mu uzaca byose, hose na utapita Imana byose. yateguye Mungu anakuandaa. utarabaho Vile mbele uishi. bamugejejemo Anamfikisha mule, bicazwa no kurya wanaikala kwa kukula. Imana izana karayira k'ifaranga Mungu analeta kabisa tamaa ya pesa. amunyago twamugurisha Kabisa ule mtu tumuujishe tukiri ifaranga tukule pesa. uri kumwica byatuma Sasa kumwao azajya kure aenda taenda mahali mbali, bazamutwara kure atamchukua mbali, ari azibagirana atasahurikana.
kubera iki? Kwa nini? Imana iti Mungu eti erega inzira zanjye njia zangu n'izanyu biratandukanye. ziko tofauti. Bazi ko bamugurishije Wanajua kama namugurisha, ko birangiye, na binaisha. ariko ibyo mwakora byose ibyo Imana yavuze bizasohora. Amen. baraje bamukuyemo, Wanakuja wanamutoa. bamuhaye abantu mutware imari Mupeleke kabisa mali hii. yani Mupeleke. Joseph aragiye, Yosefu Njole anaenda. aribagira, Anasaulika. imyaka irahindura, Miaka inakuwa mingi. kuko Imana Kwa kuwa Mungu igira indi jambo ryayo. anachunga neno lake. Iyo agiye uyasore kwa Potifari, uyu Yosefu ku giti ngafashe muka Potifari, uyu Yosefu baramukubise. Wanamupiga. Iyi nzira y'agakiza Hii njia ya wokovu ntabwo ari kaburimbo, sio kudro. Hapana. ntabwo ari kaburimbo. Kudro. Oya, Hapana. uzahura n'ibigeragezo, uzahura n'intambara. Uko byagenda kose, umugabo azagukubita, umugore azakwanga, ariko komeza inzira. Amen. Kubera iki? Kwa nini? Icyo Imana yakuvuzeho Mungu alisema kwako kiri imbere. kiko mbele. nindujya wambikwa inyenyeri atangwa akarwa. Ni nani mwenye anashikwa nyota bila kugombana? Mimi. Kamuliza ni abaye umusirikare. Kamuliza alikuwa jeshi. Kujengo nabaye Ngo mimi tamura maze mu giseke myaka ingahe? ulimaza Wavuye mufite riyera. kutoka huko na waka wapi? Ntabo mwatangiye bafite rya majoro n'amakapiteni. Banaanza pamoja kwa na major na Kubera wengi. Kwa nini? hari icyo bagendera. Kuna Kenya Ubwo rero ni ukuvuga ngo kusema buri muntu wese afite icyo Imana yamugeneye. wanajenya Mungu alimwandalia. Niba Imana yakugeneye ko umva icyo Imana yakuvuzeho Ile Mungu alisema kwako kera zamani isi itari yabaho, icyo ngicyo kizagukurikirana. nitakufuatilia tu. Naho kumenywa na Asheri, Kujulikana na kumenywa na muzehe kujulikana ndugu byamara iki? Nitalifalia Icyo byakumara ni iki? Yenyewe bitafanya Kuza kuzi iwanjye, kukuja kwangu kumenya iwanjye, icyo byamarira ni iki? Icyangombwa ni uko Imana ihazi. Ubwo Yesu azi, ijuru rikaba rizi, n'aho ntuye, ibyo ryo rindinda, ntabwo kumenya iwanjye ntibyatuma ntaterwa, ariko Imana ubwo ihazi niyo murinzi wanjye. Anapajua ndiye mchungaji wangu. Amen. Naho nukunda abafurere kuko bagusuye, Ukipenda wa ndugu ujue kutembelea, ntahuva, hakuna mara unatoka, hakuna kwenye naenda. Imana iti abona menye, Wale nilijua, ntabwo ari abo Buranamu yamenye, ni wale Branham alijua, sinabo Semateka azi, sinabo Ngendahayo azi, sinabo Berekimasi azi. Berekimasi kukumenya ntacyo byakumarira, Ngendahayo kukumenya ntaho byakugeza, ariko kumenywa n'ijuru byakugeza mu bugingo. nitakuja mahali. Usigiye ngiye mazemo mu butumwa ngiye. Unajua mimi kabisa kama ndani ya ujumbe mimi Bimaze iki? bina mafaa gani? Ngewe usigiye maze. Mimi najua siku na Marisa bina mafaa gani? Ungiye kumbuka shango ngewe. Mimi kumbuka nakuke no muri okore ngewe ntabwo ya ekore bina mafaa gani? hari inyungu bimariye. Bina faida gani? Igifite inyungu. Jeki na faida ni Na kuba navukiye muri ekore de dimanche. Ntabwo uyu munsi nambaye umusaza. tangu leo nakuwa mzee. Igifite iyo kimaze ni uko ijuru cyaba ari Mafaa nakumenywa na Semateka, hamenywa na Ngendahayo, hamenywa na Berekimasi, hamenywa na bande abo bose nta mumaro. wote hawana mafaa. Ngewe ngo nabanye na Ngendahayo Mimi cyane. niliishi katika Ngendahayo. Ntushaka kubana na Buranamu. Tena ukipenda uishi na Branham. Ngewe Mimi
Ona Frank maze ngo tuyatwicarana Na Frank tunavugana kuri telefone. Niyo wavugana na Branham kuna lala kabisa kule chini. Nta nyungu. Habina mafaa. Igifite icyo kimaze ni kimwe. Nuko wavugana n'ijuru. Niba uri komunika n'ijuru, iyo niyo nyungu ya mbere. Nawe gukomunika na Rachel, ugakomunika na Gerard, n'ahamenya bose. Umva. Zero. Igifite icyo kitumariye kimwe gusa, kimoja ku ijuru rituze. Kwa mbingu inakuelewa. Baragiye. Wanaenda. Nguyo Yosefu. Jole Yosefu wala arafunga. Jole wanamfunga. Yagombaga kwicwa. Angeuawa. Kuvuga ngo wafashe umugore wa Kagame. Wewe kamata kabisa bibi yake na president Kagame. Umugore wa Kagame ngo yake na Kagame. Wakinze umugore wa Kagame. Pata kabisa uri mpaka umva. Bibi yake baragufunga, batakufunga, imfunguzo akazita muri bathroom, ukibagirana bakusahau no mwisi baba na inchi ya wale wanayoishi. Ariko lakini yeye mugene umufunge, mwende umufunge, baramufunza ribagirana, wanamufunga na kuberiki Imana icyo yavuze kera alisema inakurindira jambo akigana chunga ile neno ndirigiri kurinda nira na chunga bwarakeye ulikucha ubwo barotaga wale wanaume wanakuwa na ndoto kugeza ubwo unajua ati cyangwa ririya uzamvuga nini urijya murotorero wacaho na ule mwenye Imana irindi jambo ryayo mu giterano iteza ririya neno lake ngaba baraje ndio wanakuja. Imana ikiri kurinda, Mungu kile anayechunga, Imana igiteza ikibazo kugira ngo ibyo yavuze bisohore, yeye alisema bitimie kweli. Intambara itaba muri Kongo, vita haje kwa ntabwo twari kujya muri Amerika, hatuka kwa Amerika, twari kugezwayo n'iki, tungefika huko na nini? Abanga kwenda kwenu musubiri wanyu. Sisi tunatugaje sote tunaenda mstari, tunafika Rwanda, mweko Banyarwanda hii tunafika Rwanda, wala tunaishi kule, tunaishi ndani ya bashi, ndani ya mabashi. Mungu anaandaa Kentucky, pale ndipo mtaikala. Miaka inakuwa mingi, miaka inapita, lakini kwa nini wanapeleka wengine? Sasa watu wende amuchunge. Saa ikifika na ndio mtafika, mtaenda. Lakini hii sio ya ahadi. Kwenye tunaahidiwa hapa ni makao kwenye tunachukia. Tulikuja iwacu ni hapo. Amen. Amen. Birangiye bikiisha, Imana maze guteza inzara hari. Mungu akisha leta njaa kule, rya jambo ryayo risohore, neno lake litimie, shogoshe wanakuja no kwa Yosefu na kwa Yusufu. Tuje guha, tunakuja kuhemea. muri bande sha miko nani? Ivugira yarazi ikiyuda, alikuwa alishajua kabisa yazi ikiyuda, ariko alikuvuga ikinyegiputa, lakini anasema na lugha ya Misri. Yo bodi wapi? Wewe mnatoka wapi? Muvuye bodi wapi? Mnatoka wapi? Ibyo birimutse none tutabizi twebwe, kama tuzijue. Hapana. Boza baizi mwebwe muri abajura, boza bizi mwebwe muri abajura, mugendiyo bagatangira bagatitira, wanaanza ariko Yosefu yababona. Yosefu akiwaangalia ni wandugu, ndonge ndabibonye. Umva igifura naho agisanga hose uzakimenya, utamutambua nikinavuga uzakimenya. Kubera ya mbuto, ya mbuto imuribo, ya mbuto uburebure yo kururu urefu nakoka wengine urefu. Ko twari mu Rwanda wamutuze muri tulikuwa Rwanda, mlikuwa mnatujua. Gerard na ndio baje mbere hano muri Kenya, walikuja mbele hapa Kentucky, ndio baje mbere, ndio walikuja hapa mbele, baraza twaya twicara, wanakuja tukao tunakaa pamoja, kubera ko ikiri muri bo, kwa kuwa kiko ndani yao sikanabakururira, kinawafuta, tunakaa pamoja,
kubera iki? Kwa nini? Iyaduhamagaye. Ule aliyetuita. Iyaduhamagaye. Ule aliyetuita. Umubyeyi Mzazi ni mmoja. Abona amenyeke wale nilijua tangu zamani. Imana Mungu irinda ijambo ryayo. Anachunga neno lake. Kuko mu bintu byose kuwa mu vitu vyote Imana Mungu icyo yita kile anashughulikia. Ntabwo Imana ikwitayeho. Mungu ashughulike na wewe. Muze ntabwo Imana ikwitayeho. Mungu ashughulike na wewe. Icyo yitayeho Mungu anashughulika nacho ni kile kiko ndani yako. Uyabyumve neza. Sikiliza vizuri. Ugura amata. Unauza maziwa. Ukazana utugaro. Unaleta kabisa kabido. Ukajyana no muri frigo ukabika neza. Mwabana mureba ayo mata. Tuangalie maziwa. Mureba ayo mata neza. Angalia maziwa vizuri. Ndiyo. Nakagaro ushaka. Nikabido nakagaro kunze. Hapana. Suka ikirimo. Ari ya matarimo. Niyo uri gucungana nayo. Reka shiremo. Hapana maziwa aisha ndani. Mukuri ya tarasha aho ngaho. Ngo ugara mu bujyanara muri tarashe. Niba Imana nayo ikiri kureba. Nikiri muri wowe. Niba nta jambo bituye muri wowe. Uri zero, uri tarashe. Uko sufuri ni mchafu tu. Niba nta jambo rituye muri wowe. Ukabuzi ko nta ririmo. Kama hali hakuna. Umeze nk'akagaro kashizemo amata. Uko kama kabito kadeshamo ndani mafuta. Ikimana ireba chenye Mungu anaangalia ni kiri muri wowe. Ni kile kiko ndani yako. Icyo mupfana kile mukile Imana yitaho. Icyo mupfana ni kiragira. Ni kitunga. Watambuka ikakurinda. Muri baraba ndura museredi. Yego sitara. Asikwali. Iyo. Abandi bakakorera impanuka. Ariko bakakurinda. Ntabwo ari ukuri mwiza. Ntabwo ari ukuri inzobe. Ikiri muri wowe Imana yize. Icyakuguzeho kugira ngo kizasohore. Denye kusema alisema kwako kusudi kitimie. Amen. Amen. Imana ni ijambo ryayo. Mungu anachunga neno kugira ngo irisohoze. Kusudi litimize. Batangiye barahashi. Wanaanza kuhemea. Akubasha. Lakini sasa ubundi kweli iwanyu muvuye kweli mnatoka muri nkabanga miko kama wangapi? Twari 12 kwa 12. Umwe inyamaswa aramuri. Mmoja mnyama alimkula. Ngarahari. Mwingine yiko. Yosigaranye na data. Ni alibaki pamoja na baba. Mufite se nyoko basi? Mwiko na mama yenu? Mama arapfuye. Mama alifariki. Yosefu akabari Yosefu ntibaranamumenye bado hawajamtambua, lakini yeye kuko akibihagazemo kwa kuwa yeye anasoma ndani akingana bakumbuka. Niko kimeze ati vile biko nise uwo wundi wasigaye nyuma ameza mugaruka muzamuka mukirudia mumurete naye Imana kukirindi jambo kwa kuwa Mungu anachunga neno lake. Kwa nyuma Yosefu ya mwisho Yosefu anajionyesha kwao. Arabiyereka. Anajionyesha kwao. Kugina se yaje. Kufika mwana yake alikuja na anamwangalia. Imana yavuze. Kwa nini kile Mungu alisema? Ko bazaja mu bihugu mu bindi bihugu. Wataenda mu bakamara imyaka myinshi. Wanamaliza miaka mingi. Mungu anavifanya. Ariko Imana yavuze ngo bazasubira. Lakini Mungu alisema Kanani. Watarudia Kanani. Barariye. Wanakula. Baradamaraye. Wanaikara kitako. Neza. Kwa vizuri. Baribagiwe. Wanasahau. Turi hano tuko hapa turi abagenzi tuko wasafiri hano si iwacu hapa sio kwetu iwacu ni mwijuru kwetu ni mbinguni nuri umva sikia nugera mu gihugu ukifika mu nchi ukarya ugahaga unakula na uramenye kabisa thubutu usisahau Bwana Mungu. Bamaze kwibagira Imana yareba wakisha sahau Mungu anaangalia. Hawa nibakomeza kurya gutya wakiendelea kukula hivi ntago bazimuka hawatakumbuka kwao. Uyu mwamuzi Yosefu nawe huyu mfalme anayejua Yusufu akidumu anakumbuka ile Yusufu alifanya. Hawatawafukuza. Acha nikuoneshe. Ule mfalme anafariki anabuhirie Mungu toka mndani njia. Yimwe umwami utazi Yosefu. Kuna miliki mfalme asiyejua Yusufu. Igiti sasa. Sasa muti nakuja.
kubita abantu anapiga watu. umva ntimubabaye. Sikiliza, musiwasamehe. n'umubyeyi ugiye kubyara Muzazi natazara usanga byagahungu mukanige kijana mumunyonge au muwe. mubakoresha uburetwa Kabisa muwafashie kabisa utumwa. umuzigo ukurenza ibiro Unabeba kabisa mzigo wagwa hasi zaidi yako. Ukinaoka chini wanakupiga. ariko Imana ikiri kurinda Lakini kile Mungu anachunga ijambo ryayo. neno lake. inzira yo kujya mu ijuru Ya kwenda mbinguni ntabwo ari kaburimbo, sio gudro. ntabwo ari muri highway Sio gudro. uzanyuramo wirukanga. Unakimbia. Hari igice uzahura nabyo, ariko Imana Lakini Mungu ntabwo Imana izakuraho ibigeragezo, izaguha imbaraga zo kubyihanganira. kabisa. Imana ngo kubera ngo Imana kucyari wakuyeho ibigeragezo Tutoe kabisa. Imana igumugisha. Mungu akubariki. Ejo bundi yatwigishije Kabisa ajuza tufundisha. atubwira Anatuambia eti Imana ntabwo iteze gukuraho indwara. Mungu kabisa atatoa kabisa ugonjwa. Nta nubwo izakuraho ibigeragezo. Hatatoa kabisa na ahubwo nujya kuryama ntujya usenga ngo Mana ngo turinde ngo tuchunge. Hapana. Ahubwo ujya usaba Imana Wewe naomba Mungu. Mana Mungu ningera mu bigeragezo n'imbaraga zo kubitsinda, ningera mu ntambara n'imbaraga zo kwihangana, ningera aho bikomeye n'imbaraga zo kuhareba. nguvu ya kupita. None ibigeragezo Lakini tatizo ubyukana nabyo, unalamuka navyo, ukaryamana nabyo, ukajyana nabyo muri kampani, ukongera ukagarukana nabyo, ariko Imana Mungu wahura nabyo kutana imbaraga zo kubinesha, nguvu ya kurushinda. Amen. 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 Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Kubera tumenye by'agaciro, aritujua ni vya dhamani. Guaba barabakubise, ndio wale wanabapiga, baratangiye, wanaanza Mana koko wanapiga magoti. Mungu ko wavuze ngo ulisema eti tuzasura mu gihugu cyacu, tutarudia mu nchi yetu cy'amavuko, cy'amazalio cha Kanana. Mana sasa Mungu ko watwibagiye, mbona utusahau? Mana ati ikintu cyo nashaka. Mungu anasema kile ndicho tunataka, icyo kile nicyo nashakaga, nilikuwa nataka hivi. Bose barafuka, wote wanapiga buri magoti, wese atangira kurarama, kila mtu yote anaanza kuomboleza. Igihe kibaryoheye nta gihe na kimwe muzakuriwayo, ariko umunsi isi izabasharira. Wakati kabisa ulimwengu itakuwa uchungu. Turi muri Amerika, ntabwo ari iwacu. Tuko ndani ya Amerika lakini sio kwetu. Nyirabona ngo yabonye ubwene igihugu. Nyirabona anapata kabisa uraia. Bila kugira umunyamerika. Habitakufanya kuwa mwenye nchi. Bibaho. Habitakuwa unari umunyafrika. Uchingari wa Afrika. Mu gitondo bizamye. Asubuhi nikikuwa vibaya, unaweza kupandisha avyo. Kuko hano kwa kuwa hapa sio kwetu. Dufite igihugu. Niko na nchi. Dufite igihugu. Niko na nchi. Ile tugerayo. Kifika kule. Ntawuzoya ukubwira ati hataza kuambia ati hano ntago ari iwanyu. Sio kweli. Tuzaba twageze iwacu. Aho tuzatura nta bwoba. Aho tuzatura utavuga ngo barandasa. Watasema atanipiga risasi. Hapana. Hari ikibazo mu bwene gihugu kibamo bavuga ngo mbese nk'abantu ngo baza muri Amerika kubera watu wanakuja Amerika juu nini? Kwa kuwa wanakuwa na uhuru. Dufite umudendezo muri Amerika. Tuko na uhuru hapa Amerika. Ngo baza muri Amerika kugira ngo bagire umudendezo. Hapa Amerika juu wako na uhuru. Umudendezo buri gucya mu gitondo akakurasira umwana. Uhuru itakuwa na ukayoberwa no pigia mtoto risasi. Ntihagire n'umenya ngo byagenze. Utajua bilikuwa je. Ubwo se n'umudendezo. Sasa nasema ile ni uhuru. Ariko nitugera iwacu. Lakini tukiwa kwetu. Nitugera iwacu. Tukiwa kwetu. Ntabwo. Hakuna hofu. Kubera iki? Kwa nini? Umwami wacu. Mfalme wetu. Niwe mwami wacu. Ndiye mfalme wa kule. Umwami wacu. Mfalme wetu. Niwe myugariro. Umwami wacu. Uwo niwe tara rihamurikira. Ndiye tara inatuangazia. Umwami wacu. Mfalme wetu. Umva. Hazaba hari amahoro. Amani kabisa. Amani ya kujaa. Abon yamenyekeye. Wale alijua tangu zamani. Basubiye mu gihugu. Wakirudia ndani ya nchi. Imana icinzira kugira ngo basubire iwabo. Imana nakata njia kusubiria natwe Uwiteka Imana icyo yatugambiriye ile aliandaa kwetu tukichunge. Turebe
9. ariko turi kuri ijambo ngo abo yamenye kera, abo yamenye kera ikabatoranya ikabahamagara. ariko ingorane ihari ni imwe, hari abumvishijwe iryo guhamagara ariko iryo gutoranya ntibaryumva. iryo guhamagara bararyumva, ni hahandi uzaza ni pale utakuja ubwo mutware wanjye ari umufurere nanjye kanjye yoda ngaho utawala wangu ni yamazi agiye kandi n'amabuye niende kwenye maji naenda ndikule mawe naenda, uzaba mu itorero n'imyaka 1000 ndani ya kanisa uzaba ukakijijwe, utakuwa pale bila kuokolewa. niba waraje ukurikiye umugabo, kama ulikuja ukafuata mume utumvise haukusikia ngo ijambo rigukoreho, neno liguse kwako, ila twahoze raruguru pale tulikuwa tunaishi. niba Gerard ari umufurere, kama Gerard ni ndugu, umugore we apenda sipopenda, mke wake ashaka atabishaka agomba kuza kubatizwa, anaweza kuja kubatiziwa. Nadanganya mwese nimwabaye nyewe wote tumekuwa kule, ubyange ubyeme, upende usipende. murumuna wawe Yes. Ule walibatiza mke wake, hari icyo yumvise, walibatiza kweli, alisikia kitu. oya bamubatije, walimubatiza yumvise ijambo, alisikia neno kweli. niba udashaka rero, kama upendi, ukaba udashaka kama upendi kubatiziwa, wende Maana ya kandi barabana yaramurongoye tena wanaishi pamoja, alishamchumba kama mke wake. none ko bacikiranye batamanje kubikubwira, mbona aliendelea bila kutuambia? kugira ngo mubatize ku ngufu, kugira ngo unataka kubatiza kwa ngufu, uko no kugwiza abapagani bo mu rusengero, bali ni kujaza kabisa wasioamini ndani ya kanisa, batahamagawe, batazi niyo bava, batazi niyo bajya na kwenye wanaelekea. kamfe kujya none se kuba wanjye ari yo batazanyisendera, bwana yangu iko kule na mimi mbona naenda, ntabwo ari ijuru, hiyo mpinga ntabwo ari uri gukorera, hautumikie, ahubwo uri gukorera isi, unatumikia ulimwengu. Abaroma 9, Warumi 9, wahabonye nasome umurongo wa 4 kugera kwa 5, mstari wa 4, umurongo wa 10 nasome ahere ku murongo wa 10. Amena. wahabonye nihute kunyipata mstari wa 10. kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka, sogokuruza nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. kandi yabibwiwe abana bataravuka, kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi cyangwa ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Amen. Imana ntabwo igitoranya bitewe n'uko uzi kuririmba. Mungu aichague kwa Imana ntimutoranye ibivuye uko uzi kubwiriza. Mungu aichague juu na kuhubiri. Imana itoranya, Mungu anachagua uko ishaka, kufuatana vile inapenda. Imana ni kigeni. Mungu anajitawala. Imana nakunze Yakobo, nilipenda Yakobo, gakunda Esau ndamwanga. Esau ninamkatala. Wamwangi iki? Ulimkatala juu ya nini? Yabikoze nta numuravuka. Alivifanya bila mmoja haja kuzaliwa. Esau harimo ibyo kurya, alimo chakula bakiri mu ndani, walikuwa ndani ya tumbo ya mama yao. Kubera iki? Kwa nini? Imana Mungu itoranya kwishaka, anachagua vile anayopenda. Biblia eti ababiri bazaba bari mu buriri bumwe, wawili watakuwa ndani ya kitanda moja, mmoja taenda mwingine abakie. Kubera iki? Kwa nini? Kubera ko gutoranya kw'Imana, kuchagua kwa Mungu ntabwo ari nk'abantu, sio kama wanadamu. Ntabwo abantu bakubutoni, achague kwa ulembo. Imana iratoranije ati kumbuka
Mungu kama alichagua kumbuka, anasema ntacyo wakora hawezi fanya ngabure kitu kuburaho kusudi akose kubera iki yamumenye isitari yayo. alimjua mbele ulimwengu kuumbiwa. Amen. Amen. Aya magambo ni meza. Hii maneno ni mazuri. Kuba twaramenwe Kuwa tulijulikana tangu zamani. Yakobo uyakuba ari kugenda njoro Yakobo anatembea igitondo agakora uburiganya kumana, lakini Mungu uko nakumenye ngaho ndi kujua uko yanisubiraho je sijirudie Imana yisubiraho ngo ntabwo Yakobo yari kugira Mungu akijirudia yako naanza Yakobo ndio cyatumye Yakobo n'igihe akiranije Imana. Ndio maana Yakobo wakati aligombanisha Mungu sema sitakuachilia. Kubera icyo utandekura kwa nini utaniachilia? wandekuye nk'ije niachilie nijende ntabwo ndakurekura sitakuachilia. kurekure nikuachilie nkiri Yakobo kingali kabisa Yakobo kurekure nikuachilie nkiri ndyarya kingali umujanja kurekure nikuachilie nkiri umubeshi kingali muongo kurekure nikuachilie kijya mu bapfumu kurekure ya waganga bantu mpindura acha utarampindura sinkure bila kunibadilisha sitakuachilia. Uzungu hari umuntu ujyoga ko yakoze makosa. Unawaza kuna mtu anakosa kujua kama alifanya makosa? Hakuna. Abantu utabesha. Mtu mwenyewe hawezi danganya. Ni Imana, ni Mungu na wewe. Lakini yo frere ariko rero yatangiye kuza. Wakuni ndugu aliko anaanza kukuja. Frere ariko yatangiye kuza. Ndugu aliko anaanza kukuja. Ujye umenya ngo hari question mark. Unajua kama pale kuna kuko swali. Amen. Amen. Neza Imana nzuri iratuzi. Mungu anatufahamu. Nabamenye niliwajua mbele ulimwengu arangije Yakobo akimaliza ayimaye kubwira Imana ati mpindura, anaambia Mungu nibadilishe. Imana yamuhinduye ku iki? Mungu ingendo irahindura, mwenendo nabadilika, imuhindurira n'izina, badilisha na jina. Ngaho genda sasa, enda sasa. Ariko kukera unanira unaka twatuzi dusabe cyangwa tunajua dusabe ukari dusabe mbona ili dusabe ko yahindutse mbona badilika iyo ntabwo nkiri wao ndi mwari muzi ule mlikuwa mnajua Imana yaguhinduye wakati Mungu anakubadilisha na ile kinyo ilikuwa tukanana inainyorosha kavuga kakavamo imigisha ikisema inatoka baraka. Kubera iki? Kwa nini? Yakumenye kera, alikujua tangu zamani. Yakumenye kera, kujua tangu zamani. Ifite akazi niko kazi kwa kugutunganya kugira ngo isakwishire akizinga ahantu mu hanyuma. Au lawama nabamenye niliwatambua mbele ulimwengu nakumenye utaraburuso nilikujua mbele kukua namukunze ataraburuso mu ndani bila kukua ndani ya mama yake usoreze mchagua imigani. Tumalizie kwa Mizali 8. Mizali 8. Mizali 8. Murongo wa 22 haravuze hati mstari wa 22. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye. Amen. Ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe. Amen. 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 Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe, yari itararemwa isi no mu bwiru n'umukungugu w'isi utaratumuka, igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomeje ijuru hejuru, no mu gihe
amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Isi itari yaremwa, ulimwengu mbele kuumbiwa, twari mu Mana, tulikuwa ndani ya Mungu, turi n'abakozi. Imana ngo inyanja itarabaho n'ubutaka itaraburema, udongo kuumba, twe twari duhari. sisi tulikuwa Imana yacu yadutoranije itari yaremwa, ntabwo icyubahiro izina rya Yesu Kristo.